It's Mega Grey Sound Vuma FM 7 minutes before 6 ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje uqala iweekend uqala ifestive bamba sengiyavala ekseni Vumele ngikufundele iverse elilodwa nje kuphela incwadi kaSamuel wokuqala chapter 17 verse 46 Namuhla uJehova uyakukunikela esandleni sami ngiyakubulala ngisusa ikhanda lakho kuwe nginike namuhla izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba izitumbu zempi yamaFilisti ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwaIsrael namhlanje lamazwi akhulunywa uDavide ewabhekise kuGoliath kade ebhekene naye indoda endala indoda ende bathi yayigiant le ndoda yayiyinde ilishilo umhlamathi emude kakhulu lithi iBhayibheli wayivuka njalo ekseni athuke impi kaNkulunkulu ethuku Israel ekubize ngamagama ebasabise kuthiwa namadoda amadala ayaziwa kaIsrael ukuthi ayakwazi ukuhlula izitha nawo ayesaba uGoliath le ndoda ende kuthiwa yayifake ngisho nezingubo zensimbi eyisindayo bonke abantu basebesaba bebona sengathi bazohlulwa ilesiqhwage suGoliath kodwa lithi iBhayibheli kwakukhona umfana omncane igama lakhe uDavide lo mfana wathi mina ngizomnqoba lo mFilisti ongasukile olokhe evuka for 40 days evuka ekseni ethuka impi kaIsrael athuke impi kaNkulunkulu simuzwa maye eqhamuka ebona amadoda ecashile uthi namuhla uJehova uyakukunikela esandleni sami ngifuna ukuthi ke namhlanje Isimangaliso sisemlonyeni wakho uDavide wakhuluma into kuphambi kaGoliath wakhuluma isimangaliso singakenzeki wakhuluma ukuthi namuhla uJehova uyakukunikela esandleni sami noma uGoliath wayithuka impi kaIsrael kodwa uDavide simuzwe ekhuluma isimangaliso afuna senzeke singakenzeki uthi namuhla uJehova uyakukunikela esandleni sakho ufuna ukuthi ekseni emlonyeni wakho kukhona isimangaliso mawufuna ukubona isimangaliso senzeke empilweni yakho cabanga nezinto ezikhulumayo ngoba izinto ezikhulumayo zinamandla ukuthi enzeke sithola uDavide ethi namuhla uNkulunkulu uyakukunikela esandleni sami ngiyakubulala ngisiphule ngithathe nekhanda lakho uyisho lento ingakenzeke wayikhuluma ngomlomo wakhe ekugcineni kwendaba sibona sayenzeke semhlula ngempela uGoliath ngoba emlonyeni wakho khona isimangaliso uDavide akazange ekhulume ngobukhulu bukaGoliath kodwa wakhuluma ngomlomo into akafuna ukuyibona yenzeka ngoba namhlanje ngifuna ukukukhumbuza ukuthi umlomo wakho unamandla futhi umlomo wakho unesimangaliso lesimangaliso ufuna ukusibona empilweni yakho siyoqala mhla wasiphimisela ngomlomo wakho awulindi uzusibone ngamehlo bese uyasisho bese uyasikhuluma kodwa usikhuluma ungasiboni usikhulume ngathi sikhona bese umlomo wakho usidala bese siyenzeka lempilo engcono ifunayo isemlonyeni wakho qala manje uyiphimisele ngomlomo uyikhulume ngoba emlonyeni wakho kunesimangaliso uDavide wakhuluma uGoliath esame ngeenyawo ehlomile wathi noma embona emude eyisiqhwage eside simbathe ingobo zensimbi wangakhuluma ngesiqhwage kodwa simuze ethi uNkulunkulu wami uzokunikela esandleni sami namhlanje ngiyokwehlula ngoba waye understand ukuthi amandla asolimeni lwakhe nasemlonyeni wakhe akwazi ukudala into engekho ibe khona akanendaba nesikhala kasiphethe kodwa unendaba nento akayikhulumayo ngoba ukukhuluma ukunqoba esimeni sakho ikhona ukwenza ukunqoba kufike ukutshela abantu ngesimo sakho ngeke kusishintshe isimo sakho kodwa ukukhuluma ukunqoba esimeni sakho ikhona kuyakusishintsha abantu abaningi bakhala ngezimo zabo singashintshi ngoba ukukhala ngesimo sakho nokubalisa ngaso nokusitshela ukuthi sibhlungu kangakanani ngeke kukushintshe kodwa ukukhuluma ukunqoba phezulu kwesimo sakho ikhona kuyakushintsha asimuzwa uDavide ekhala ethi ngeke ngikwazi ukuhlula le ndoda asimuzwa uDavide ekhala ethi le ndoda isisihlula isikhathi eside ngoba abantu abaningi baspend isikhathi esiningi bechaza izimo zabo bechaza usizi lwabo ukusichazela ngosizi lwakho ngeke kusishintshe isimo sakho kodwa kufuneka ukukhuluma ukunqoma esimeni sakho uthi noma kunje lokhu isimuzwa wami uzoba muhle lokhu isimuzwa wami uzoba mnandi ukhuluma ukunqoba ngoba emlonyeni wakho kunesimangaliso abantu abaningi imangalisa amaziboni ngoba bakayikhulumi kudingeka namhlanje abantu abazoqala beyikhulume once wayikhuluma into once wasikhuluma isimangaliso soqala sivele empilweni yakho izinto oyifunayo awuyiboni ngoba kwakayikhulumi
uDavid wakhuluma ukunqoba engakanqobi simuzwe esho ethi namhlanje uNkulunkulu wami uyobonakala ngifuna namhlanje ukhulume phezulu kwabantwana bakho besadakwe yiwunga bedlidakamizwa behlushwa utshwala ukhulume ukunqoba phezulu kwabo ungene ekamelweni uthandaza ubabize ngabaprofeti ubabize ngabapostoli phezulu kwesimo sabo noma ubone ukuthi baphelile yidakamiza ukhuluma ukunqoba phezulu kwabo noma abanye sebek-advise bethi mfowethu vele uphume kulomshado ngathi ngeke usaphila kodwa khuluma ukuphila ngoba isimangaliso semlonyeni wakho into oyikhulumayo yona iyoveza isimangaliso emndenini wakho khuluma uthi lo mshado wami uyakuma uyobabaza uNkulunkulu uyoveza amandla kaNkulunkulu sithi simo sibheda kodwa ukhuluma amazwi phezulu kwakho betha abantu umsebenzi uyaphela njengoba kuphela unyaka ukhuluma into ezophambana nesimo sakho uthi I am employed, I am a great businessman, my business is booming noma ubone ukuthi alenzi kahle ngoba isimangaliso semlonyeni wakho lezi zinto ofuna ukuzibona zisemlonyeni wakho khuluma izinto ezipositive ngawe yisho ukuthi unyaka ka2024 uzongilethela izinto ezinhle uzongilethela impumelelo noma ubone ukuthi okwamandla akahambi kahle ungakujwayela ukukhuluma usizi lwakho ngoba ukulikhuluma usizi lwakho angeke kuze kusishintshe isimo sakho kodwa into eyoshintsha isimo sakho ukunqoba okukhulumayo usesimeni sakho into eyenziwe uJesu efica uLazaro efile akasitshela ukuthi hawu waze wafa uLazaro waze wanuka uLazaro naze nammopha uLazaro naze namngcwaba uLazaro akasitshela ngokungcwatshwa kwakhe kodwa ufika ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi ngizwa njalo bengazi ukuthi wena uNkulunkulu uyangiphendula wafike wabonga kodwa indoda iboshiwe wabonga indoda inuka wabonga indoda isethuneni akakhulumi ngethuna akakhulumi ngokunuka kwakhe akakhulumi ukuthi sezingaki insuku efile ngoba uJesu wabamba isimangaliso wabamba imfihlo yokuthi isimangaliso solimini isimangaliso semlonyeni simuze ekhuluma isimangaliso hawo engani uJesu ufica ngelinye ilanga kuthiwa kwakunamadoda amaningi ayehleli lithi ayiselambile simuzwa ethatha ofisha ababili ethatha nezinkwa ezinhlanu lithi iBhayibheli wavele wabonga wathi mayeqeda ukubonga izinkwa nje ezu5 zafida amadoda awu5000 zingakabalwi ingane nabesifazane Jesu wenzani ubamba isimangaliso esemlonyeni wakhe ngoba wa understand imfihlo